Drage, pogledaj, molim te, na internetu gdje mogu naći neki efikasan lijek protiv reume. Vas da me u ovo doba godine nešto zaboli. Čudotvorni ljekovitiji preparat za starije osobe koji efikasno za samo nekoliko dana trajno liječi sve tjelesne probleme vezane za reumu. Čuš, je li to moguće? A drage, ti si čudo. Uzmi nam odmah 2 pakovanja. Valjaće nam. Računarski programi i algoritmi na internetu funkcionišu tako da vas pronalaze i ciljaju na osnovu onoga što ste ranije pretraživali ili gledali. Stoga oglas koji ste dobili često nije isti kao oglas koji je algoritam odabrao za vašeg bračnog partnera, prijatelja, djecu ili unuke. Primjera radi, ako ste na internetu pretraživali pojam vezan za bol u zglobovima ili reumu, algoritmi će to uočiti i ubrzo će vam se pojaviti oglas za najnoviji i najbolji preparat za suzbijanje reume ili bolova u zglobovima. Nekoliko znakova i savjeta za prepoznavanje lažnog oglasa. Ako izgleda i zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerovatno i nije istinito. Po pravilu se ističu samo pozitivne vrijednosti proizvoda ili usluge. Potražite informacije o mogućim negativnostima ili ograničenjima koje su obično navedene sitnim slovima. Pazite, slika i opis proizvoda možda ne odgovaraju stvarnom stanju. Tvrdnja da su neki proizvodi ili usluge besplatni često nije tačna. Ako postavite dodatna pitanja proizvođaču ili oglašivaču u vezi sa nekim proizvodom ili uslugom, a on izbjegava da pruži jasan odgovor, vjerovatno nešto nije u redu. Načini sprečavanja internetskih prevara. Koristite posebnu kreditnu karticu sa niskim limitom za kupovine preko interneta, kako biste smanjili mogući gubitak ako stvari krenu po zlu. Ograničite količinu ličnih podataka. Redovno ažurirajte program protiv virusa i takozvani vatreni zid koji štiti vaš računar. Ne preuzimajte priloge, ne otvarajte linkove poslate sa nepoznatih adresa. Ljubo, znaš i sam da moramo najmanje 2 puta provjeriti informacije na internetu. Mnoge nisu pouzdane. Sad znamo kako da se zaštitimo od svih internetskih prevara. Tako je, Ljubo. To je jedini način da surfujemo bezbjedno. Medijska pismenost za odrasle. Pozovite 080 888 000 za više informacija.